Među najatraktivnijim spomenicima kulture je vila Zlatni breg, koja je nekad bila letnja rezidencija dinastije Obrenović, izgrađena na uzvišenju sa kog se pruža nezaboravan pogled na Dunav. Plodno zemljište na kome su nepregledni zasadi vinove loze i senovite šume lipa, kestena i četinara, ovaj simbol dvorske kulture čini još raskošnijim. Letnjikovac je podigao knez Mihajlo Obrenović na imanju svog oca 1865. godine, a sa posebnom pažnjom je uredio park. Krajnji izgled vili je dala kraljica Natalija nakon rekonstrukcije 1897. godine, a duhovni procvat desio se tokom vladavine njenog sina Aleksandra Obrenovića. Tokom godina koje su usledile, vila u Smederevu je postala jedno od najvažnijih stecišta srpske kulturne elite, ali i mesto važnih državnih odluka. Nakon Drugog svetskog rata vila prelazi u državno vlasništvo, a tek od 2014. godine postala je dostupna i za posetioce. Unutrašnjost vile čini stalna postavka vrednih eksponata Istorijskog muzeja i Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, koji odišu veličanstvenošću. Ono po čemu se ovaj kraj posebno ističe je negovanje vinove loze, koje datira još iz vremena Rimljana, a po kvalitetnim vinima je bio poznat i despot Đurđ Branković. Kada je knez Miloš sagradio konak sa vinskim podrumom, postao je jedan od najvećih vinogradara u istoriji. Korak dalje je otišao njegov sin knez Mihajlo, koji je obnovio očeve vinograde, a berbu grožđa uzdigao na nivo svetkovine. Grožđe iz Kneževog, potom i Kraljevog vinograda, postaće uzor smederevskim vinogradarima, iz čega će se krajem 19. veka roditi ideja o izložbama grožđa, koje danas imaju novo obličje u turističko-privrednoj manifestaciji Smederevska jesen.